Assalamualaikum saudara lun yang belum digampung hina ulama yang ikan ada kana praumbong ngaitaan gulung udah kehana nyan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna beka jahina jika hai lutong bidaan gulung udah kehana hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggung inang grolua menyana behe kawa u gampong merempak langsung ngan jenderal muda nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupah mesakit hati ngan jantung seum yang kidung kudi ngehabah menyakut dumehanku bi ampun menyakut dumehanku bi ampun kulayu bak punggung kudet marucun ba anu mata mangat karasa daun ijakrong doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci kegada ubena mumin sino di kampung mandum syaralon benci kegada pegah rohayu lahe mesarung hanlut ngan rincong kebai senjata menya dengan kehana puwa embong kulayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na tega menya ulama sidhan gebala sayang kekegah mebek binasa nyoge medoa si kreba Allah kerekep lidah hai daun Buddha nyoge medoa si kreba Allah kerekep lidah kata un Buddha oh no memada pantun lon kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jala kemea segolam dikah berat merega ba abu mudi jala kemea segolam dikah berat merega kibang thế nhá analeเอาหนูไปดึงกูนรึอาเทพญาณกูเลยเลยทาน